Makna sin Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Pamungan ya Muhammad, magpatilibon ako patuhan sin manusia. Malikin nas, tagmilig ha manusia. Ilahin nas, Tuhan pagtag-ipunan sin manusia. Min syarril waswasil khannas, magpatilibon ako dahil nga kangian sin panghigong hakas sin syaitan al khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Amin syaitan manghihigong hakas padaghal atay sin mga manusia. Minal jin natiwan nas, dahil namayan hapihak sin jin iwan sin pihak sin manusia.